Vladimir Vladimirovich Putin na miliyaridi 200 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere mu bategetsi bakungahaye kurusha abandi ku isi turahasanga ikimenya bose Bwana Vladimir Vladimirovich Putin. Uyu akaba nabarirwa mu bakire ba mbere ku isi, ahubwo benshi bavuga ko ari we wa mbere. Putin atunze arenga miliyaridi 200 z'amadolari zose, ayo akaba ari yazwe. Umutungo wa Putin yawukuye ku kugira ijambo rikomeye cyane kuri kampani zikomeye zo mu Burusiya, harimo izicukura zikanatunganya umutungo kamere w'Uburusiya nka gaze, peteroli, ndetse no gutegeka abakire mu Burusiya kugabana nabo umutungo wabo, ubyanze agafungwa cyangwa se akaburirwa irengero. Kuri Putin ni ukwemera mukagabana cyangwa se akabijyana byose nyuma akagufunga. Uyu mugabo uyoboye Uburusiya ibinyacumi 2 n'igice akaba ari uza ku mwanya wa mbere mu bategetsi bakize, ndetse akanaza mu bambere mu bantu bakize ku giti cyabo kurusha abandi ku isi, nyuma ya Elon Musk uheruka kuzuza miliyaridi 600 zose z'amadolari.